Na tribini učestvoval pravoslavni teolog dr. Dimitrije Kalezić, fra dr. Benedikt Vujica, katoljski teolog, magister Ivan Feldi, svjaščenik Slovatske evangelistične cerkvi, a tiži profesor filozofiji dr. Aleksandar Prnjat, čije odumanje zboha celo diskusiju zo filozofsko-naukovu dimenziju. Bešedovalo še o knjižki magistra Romana Miza i u tim kontekstu o ekumenizme i o religijnej toleranciji. Nie može biti tolerancija u učenju. Мені може, бо ще розлікує. Що значить, але будь толерація у чоловікові, що Мар'яна говорила, любов у чоловікові. У чоловікові, я це люблю, а ти хоч якій ще віри, хоч у якій заjednici pripadaš. Po slovoh redaktorki Marijani Ajzenkol, knjižka Hristijanstvo, dobri i pohrišni drahi, leksikon cerkovnih i virskih zajednicoh, šljidovanjoh i jeresi, predstavlja sistematični prikaz sektoh, a jej cilj zmocnit svidomos o isnovanju rozličnih možljivostoh približovanja gu bohovi. Tribinu i rozvarku o knjižki organizoval Beogradski institut za studiji kulturi i hristijanstva.